Как часто вы слышали такой диалог? Ауа-райы қалай? Ауа-райы жылы. Какая погода? Погода теплая. Скорее всего, никогда. Но вы его могли прочитать во всех учебниках казахского языка. Дело в том, что по-казахски можно спросить ауа-райы қалай? Какая погода? Отвечая, мы всегда используем два слова күн и дала. Күн – день, дала – улица. Күн жылы – день теплый или просто тепло. Күн ыстық – жарко. Күн салқын – прохладно. Күн суық – холодно. Күн аяз – морозно, мороз. И, соответственно, дала жылы – на улице тепло. Дала ыстық – жарко. Дала салқын – прохладно. Дала суық – холодно. Дала аяз – морозно, мороз. Ясная солнечная погода будет күн ашық. Запомните, пожалуйста. Какая? Это қандай, да? Но мы спрашиваем, как погода? Ауа-райы қалай? Смотрите, когда я говорю «х», я немножко его смягчаю. Ауа-райы қалай? Ауа-райы қалай? Ауа-райы қалай? Ауа-райы қалай? Ауа-райы қалай? Или, может быть, интересно, какая погода? Ауа-райы қалай екен? Ауа-райы қалай екен? Ауа-райы қалай екен? Ауа-райы қалай екен? Вот так вот повторяйте, пока не заучите до автоматизма. Какие еще будут вопросы? Сендер жақта ауа-райы қалай? Какая у вас погода на вашей стороне? Сендер жақта, если человек далеко находится, да? Вы в Алмате, кто-то в Астане, говорит, ауа-райы қалай екен? Астанада ауа-райы қалай екен? Астанада ауа-райы қалай? Астанада ауа-райы қалай екен? Интересно. Какая погода в Астане? Сендер жақта, на вашей стране, там, где вы находитесь. Сендер жақта ауа-райы қалай екен? Повторяйте за мной много раз. Заучите до автоматизма. И все у вас получится.